nikenda usethia ni mavitukithia kana ni maumisia mavitio ndagitali umwe itina wakwatikana na mavitio na indi nzama ino yitulo muti kana nzama ino yitwa Kenya Medical Practitioners and Dentist Council ino niyo cia uthukumi wa matagitali onthe vandi itu ya Kenya na iye konanwa na kwosa ivaki livoti isu ithanguni ya keli na ya katatu tuisonga na mbe mauvo angi maneto wito ni ithanguni ya Monza ithangu ya Monza Ruto and Uhuru season 2 duel and Fords na indi president uthiumu ya Uhuru Kenyatta ethitwe tula muti ni amwe matongoi alame umukwata ambao president Ruto maimweta Kenyatta tawe wende na kwothothea muno maundu ma ulei va Kenya kukwata mbe watongoi ma ulei nikenda mamutwikithie Ruto one term usakwanini wa 2027 na yu memweta Kenyatta tawe ukuungamia mbumbano imwe cia alame oleana na serikali ta mbumbano cia kikundi cha Linda Mwananchi kuma chamani cha ODM na yu memwenda Kenyatta vetangane na uteti ithangu ya Monza vena livoti yesu ithangu ya kana ni mauvomeo kwenye kisomo wetekana kana skulu ila sineta wa nationals or UC classified ita cluster 1 si wetekana kana sievito yosa siana mbingi kuvitoka kana kuthonaka kiasi kila maili tukwitha mayosa ithangu ya kana vena livoti yesu na ithangu ya kumina Monza umonde kwena maunyuvani manini kundu kuna maunyuvani manini vena unyuvani umwe kuya kauntini ya Isiolo thini wa Kiliombunge kana Isiolo South kwitha na unyuvani munini na indi ingi ni ward itatu kuya Embu kwena ward ile ward ya Evorore na ward ya Muminji ile kana ward isu ile cia tongwe ni Robert Mbowe na Mondwe Newton Karish kana Newton Kariuki Elias Karish ulani mwini na MCA kisione kiu na marezaini kana matia miana isu nikenda maketi kivela cha uyumbe cha mbere ya itheo unyuvanine muvetu munini wa mwi wa 11 mwaka muvetu na ende mavalukua ni Leo wa Muthende wa UDA na yu ivela isi atiwa CND kungene kuya West Kabras akaunti ya Kakamega na vala David Ndakwa ulani we unasa kuiwe na chama cha UDA ta MCA kanata MP muyumbe wa Malava niwona atuye MCA na ikivela kiucha atiwa kikithe huu monde kwena maunyuvani asu ana manini kana by elections tweetiana kana tweimina mawala maneto witwe thangu nino ya Daily Nation ni ngaleko ya ulei kwiyo ni mamini enda mboka yo ya elembeta ya Gusii ve county ya Nyamira na county ya Kisii ku isuni elembeta ya Gusii na iba mandikete oppositions Gusii declaration ningwetha ndio tabia undu methiwe mayasa ithanguni ya thanda tu ya Daily Nation tuisonga na mbe yu ithangu ya kele na katatu ni elalivoti ni naotavia nengeto wito vala nzama nene ilayitha yithuima uthukomi na kana uthukomi wa matakitali onthe va Kenya ya Kenya Medical Practitioners and Dentist Council KMPDC ni UA kilenge senekene ne ukono na kisanga cha ulusani kwetia ivaki palango visa umwe wa nzama isu ukwetekana tawetisie mundume ungi wakwatikanite kana ndagitali wakwatikanite na mavitio amwitia silingi nusu milioni ngilimana 5 nikenda mubetangi ikwani yake na ikwani la yotekana kana kekana wakwatikanie kana kekani wethukiwe na kwatikana na mavitio etha akoniwe Mungu kwa mwaka umwe kuthukuma kana suspension na yende akumwa vaine wa silingi milioni umwe na yu kikiumbukie itina wa audio kana wasia wa asu eleka vina kalama nena simone wandatika 11 kwa mbe ya kuthiuka mitandaoni kana mtandaoni wa WhatsApp na yu kana ofisa usu na nzama ino ni kwendeka yose wa matambia nondo wa kwekonia na maundu ma kwetia awau ivaki kana enende ivaki nondo ndakitali usu wetekana kana ni wakwataka chama video na yu tu ivaki na avetangiwa mavitio asu ithangu ya katatu vena livoti yokonia majaji makoti
munene wina ukumu wa appeal kana wa Supreme Court no court la munene va Kenya court munene wina ukumu appellate court na yu pe judge umwe weta Mohamed Ibrahim unatietwe ni thayo matukio kuna muonza mwaka mu vitu angilia 25 na yu mwanya wake watu wimwe thei na kwi andu thandatu ala mekwenda kusuisia mwanya usu methiwe mayekela itwa application and then wa Judicial Service Commission kananza manene ya maundu ma koti nekenda wisethia nimekitwa interview na kususia mwanya usu wa Ibrahim thandatu ni vamwe na majaji Joseph Kiplagat Segon wa High Court wa Same Mohamed Kigeni Katwa na Francis Kipruto Toyot asuni ma Court of Appeal asuni majaji vamwe na senior advocate kana mawakili manene anene va Kenya ani wasekekelera tu Makori na Lilian Wanjiko wa Shira asuni moso etie mwanya usu wa akana mekwenda kuoselela mwanya usu wa Mohamed Ibrahim tajaji wa koti munene wina hukumu va Kenya Supreme Court twisonga mbe ithangu ya kana alama uvomeo kwenye kisomo wetekana kana baskulu alaka mbene maneta wa ma national schools yu meta wa cha cluster 1 mewetekana kana ni musu itie muno amanyiwa ma grade ya 10 kwethonoka kiasi kila mailete kwinda mosete amanyiwa akichumbukie mbe wa komiti ya kisomo mbunge nene utongoini wake Muyumbe Julius Meli na avara principal secretary kana mwandiki munene muvyani wa kisomo Professor Julius Bitok viketembe wa komiti isu na iwatakana kana amanyiwa ma cluster ya Keli ilani itwa extra county kana ilava utine inetwa extra county oyetwa cluster 2 yewetakana kana nayo ndena amanyiwa kune ani nipyo inde cluster 1 niko mausuete amanyiwa ma grade ya 10 one wana nyoa ondo kisomo cha CBE kilito kiyokumbelwa ni mathina twetha ngone ya Daily Nation page 5 no yulo wa kisomo NEC to now print national exams locally wenewese kana motiani wa KCSE na metiani lengi ya national exams yethetwe print wa va Kenya mathangu mayethetwe maitumbithwa va Kenya wenewese kana methetwe maitumbithwa London kwa ya England yu serikali ya sekanani kuambia kutumbithia mathangu asu va nthi ya Kenya na kichumbulilwa ni Julius Bitok ulani mwandiki munene muvyani wa kisomo na bala ukwetakana SSO Yesu yetumia silingi milioni yana imwe na miongo ina na muonza 147 million kuikithagana ni matho wa machine isu sio print pamwe mathangu kuprint metiani makeka kiuva Kenya na kiu kiandikitha ndeno wa budget ya mwaka wa ufukumi wa serikali wa 2023 na muonza aya tusonga nambe mavomeo kwenye uteti thangu ni athandatu opposition leaders vow to remain united atongo ama united opposition matongwe ni Kalonzo Gachagua Wamalwa Matiang'i Karua na Kinguthuisi yonde measekana mome maende na kukwata na mekalama kwatene nginya mamwino che President William Ruto usakwa nini munene wa mwaka 20 mwini wa nyanya na measia kana mo nemo meno songe wa mathina ala mekombelete a Kenya anondo President Ruto ni wemetwe ni uyana nonginya asumbike one term na inde maneni etina wa komina ndambuka yo kabina kala menekelele ndambuka yo ya methenya 3 ilembetani ya Gusiland county ni ya Nyamira na county ni ya Kisii thangu ya Monza no mavomeo kwenye uteti is Ruto Uhuru season 2 fallout and folding ahead of 2027 election face off and ene kule makuletie kana kikungu kivyo cha kiuteti kila tuonie usakwane mu vitu angilia miongole na ile katikati wa Uhuru na Ruto lekana Uhuru amukwata amba umototia Raila Odinga na Keruto kabina kawe munini wa Uhuru okitea kipela cha president na yu asu elene masindana na yu kwa kula ni tukana elene matonela inge maisindana 2027
Uhuru likilaba nondo Uhuru ndasa kwetikibela cha president Uhuru wetakana tokukwata ambao atongo ma olei kine tina wa kumutwekithia likana Uhuru noe mwene kibela wanza manene ya Azimio kana council noe mwene kibela wanza mesu na yu nuna atongo ese umba noa kumutwekithia Kalonzo Musyoka party leader wa Azimio kana mutongo wa Azimio kwaselela yanya ila yatiwe yeye thei ni Raila Odinga ola watiwe ni thayo moi wa 10 mwaka muvetu na yu Uhuru oneka noto kwata mbo watongo yasuma opposition oingi tulomuti nondo wa wetekana tawe ukufund kana ukusponsor ukunenga ne mbesa sia kuungamia mbumba no sia linda mwananchi ela ni faction kana kikundi kimwe cha chama cha ODM na kikundi kike tuongwe ni Senator Wailovi na mwandiki mwenene wa chama cha ODM Edwin Sifuna. Uhuru wetekana ta ukothokwania tuongwe wa Ruto nikenda asindwe 2027 twizongana mbele dango ya nyanya why MPs have stalled IBC's tower plan niwezekana nzama yosawana mvaka IBC yethitwe iyenda silingi bilioni 1.5 nikenda make mwako wo ukuitwa uchaguzi center na indi amethitwe kana IBC kwa miaka nyanya thini wa budget ya serikali kana miaka ya serikali financial years nyanya methitwe mayenda manengo mbesa hivi ni mbunge ende na kithiro choke yaisa osia matunda na yuenda isethia ni mane wa mbesa isu kenda make nyumba yo bala make kala me aseba ya methi wa anniversary towers ni congested muno na oingi nebe kuete benilaitwa security risk kana bena via wa maundu ma osese water nzama ila yungamia osakwani ba Kenya elango ya nyanya ya Daily Nation twende na mukirili ya Daily Nation me na mauvo maingange tweovo elango ni 10 pe hoteli umwe monene wende na kwa kuya Nakuru na yuwa kwa kuve na State House ya Nakuru na kiwetekana kana kiuni kitonya kwete moisio wa maundu ma osese kwa nombesu mono ila either yakiwe president na ndumake na yu committee ya mbunge ya maundu ma osese ni kwenda weseithia katole metito ola niwe ungamia State House no controller of State House ni mwenda weseithia miako yondele bakubina State Houses na State Lounges fa Kenya ni yave tangwa piu kana be mwako onetha bakubi na State Lodges kana State Houses va Kenya tuwa kwithangoni 10 ODM ni maendie kotini mayenda ulotu unomiwe ne koti wa kwamba kuungamia kuvetangwa kwa Sifuna ta mwandiki manene wa ODM ovetangwe measekana Sifuna aileto ovetangwa nondu vitu na metua methuku na nonginya avetangwa chamani cha akana tamwene tamwandiki munene wa chama cha ODM tuwa kwithangoni 10 Aido Odinga no vetukithiwe ni mbunge kwi iyo kuoselela mwanya wa ambassador wa UNEP uno ne muvya maundu mawithu loko mvi yonde United Nations Environmental Program kana UNEP tuminikililie ithanguni ya 10 nene na otavia vena mauvo meokonia mausakwani manini isioneke vathukanio umonde kwina by elections kwa county ya Isiolo kwina usakwani manini kivila cha Oyumbe cha South Isiolo South na kivila kiu cha tiwe kikithei itina wa kikuu cha Mohamed Bidu ulani wa MP ayakungi kwina usakwani manini ni kuya West kana West Kabras Ward ila Kakamega ni itina wa David Ndakwa kusakwata MP David Ndakwa ni wa MCA wa West Kabras na ende asakwata MP wa Malava na chama cha UDA kungine kwa county ya Embu kwina maunyuvani manini eli ward ni ya Evrore ward ya Evrore na MCA wetu wa Robert Mboye atiye mwana usu nikaenda aketie kibila cha Uyumbe cha Mbere North na chama cha kazi na indi ward ila ingi ni ward ya Muminchi na ila nawe na twongwe ni Newton Karaoke Elias Karish na ula nake watie mwanyosu eti okivela kiu cha Mbere North indi onde masindwa ni Leo wa Muthende wa chama cha UDA na yu aende maku nongi na mathi 11 omonde
usakuwa atongoi mo asu ni mo vola methanguni ya The Nation amwe ko kana kwisomya kwa withiano nengi thanguti Yesu aya The Standard aya maina mavo maingi maneto wito no livoti mwe RSF passport shema aya no likana bebinda ba Kenya kwa ina no likana Gachagua aitula mote mono president nondo wakwatiania na ikundi ya umama ya kwa Sudan ya RSF na ile kundi ila ya watakana kanata ile to isema ndo umama iku president Ruto atula wa mote Gachagua nondo wa koteleza ikundi esu nayo baba kisanga kenge chumelile mwana inya wa mutongoi wa ikundi esu ya RSF mutongo ya ikundi esu ya RSF etawa General Mohamed Abdan Dagalo nayo mwana inya nake eitwa Algoni Abdan Dagalo Musa newe mwana inya munini na nake no kwatikanie ndia America niriwe ya mukwatana mavitio ba ku ilaitwa procurement ya weapons kana kuthoa miyo ya kau kuma nde isu na oingi genocide kutongwesia genocide ila kausia kimbai na uwani kukusiwa nde isu ya Sudan na icha usenya ni kana mwana oli Musa no kwatikanie na passport ya nde ya Kenya na passport ila namba ya yoka na passport number ni AK 1586127 na passport namba ya ni kitu bana ka kuno bayulo wa ithangu ino ya The Standard and the Leviticus kwa withianu wemethia thangu ni ya kana na yimo kulyo ni ata Musa wakwatie passport ya va Kenya ni kumaanisha kana immigration department yitu yena mawe kuna yena mavuthi ku kunikiliwenda kawiko nikenda wisaithia ni kwamanikana ni chao kiendeye tuthie thangoni ya keli ya The Standard little to show despite governors spending Kenya shillings 4.67 trillion since 2013 haya wetekana na governor kuma devolution musilikali sema tiyoko sioka ni maondo mani ndivyo matonya kuona ni isio nondo kana imewatakana tamato mete shilingi trillion inya katono ndambato mwanza kuma mwaka na ngile na itatu na nasino ni mono matonya kuona nia na kiumbolilwe ni parliamentary budget office ine kanaona ofisi ulawethe wa wesisa kana wande vaisia unenga nae maotao kwa ayumbe yolo hamondo meokonia budget ko measia kana magavana mebe tumaitumia mbesa mbinge naende paikendo kana sindile matonyona nya ni mono kwangelekanyo oyotekana kana kilungu cha myongole na 5 yolwa yana cha ilobia ilama kwata echo matumia kwa maendeo ende kilungu cha myongo 5 matumia kwa personal kana matumia kwa personal emoluments isu ni maondo ma allowances cha usimbisu sionde naende kilungu cha myongole na 5 yolwa yana ni cha operation na maintenance maofisi siendo sia muthemba taisu ko huyo tekana kana maendeo manenga tumbesa ilani nivyo aya tuisongana mbe IBC explains why former CEO had to be pushed out munini wa mwene kibila wanza meosongana mfaka IBC Fahima Arafat asia kana na ile nginya mamosuku menza ulona ofisa munene wa IBC Hussein Marjan kana Marjan Hussein Marjan na yase kana maneki kiu nondo wa musukumo wa opposition kumwenda ebetange mayasendesa kuungamiosa kwani munene ukite na oingi measia maneki kiu nikenda kuisiania na kutwa wa kotini nondo binda ya Marjan yoka kuthela mwini wa katatu 2027 likanosa kwani ni mwi wa nyanya 2027 kwa IBC measia manosi yatambia so nikenda wesaidia ni mesiania na kutwawa kotini ilangu ya katano ya The Standard United Opposition vows to block the sale of government entities atongwe ni Kalonzo Musyoka kwi iyo ni mawetie kana mo maisa yetikala serikali ithowosi imwese ya company sia serikali na oingi mayetikala company wa Safaricom shares kilungu cha 15
kithowe ni serikali kilungu kicha 15 yulwa yana cha share cia Safaricom ni cia serikali na yu measia serikali na cia kana ni kutho cia Vodafone na yu tongwe maulei emeolana na kiu ethangu cia gatano African editors vow duty of care amid threats to scribes ani ma editors ma ngwatanio ya ma editors ma ba Africa matongwe ni president wo yatawa Churchill Otieno na iyo nimekomanite ilovi then wa umbano wa kila ka African Editors Forum musini wa ilovi makomanie na yo measia kana andikima movo nimethito maitishwa muno maripota na yume asia usuni muisio na nikuthio bathukanu na uthasio wa andiki mauvo ume asia andiki mauvo nonginya manewo usese wa kuyana tusongana mbe Gachagua claims rattle South Rift leaders ithangu ya Monza ni ulo wa Gachagua nona isekana tongo ima Kalenjin land kana ilembetesu ula president umete atongo ima kuma tongo ni u president Ruto methitwe malekeli enende mo maithitwe maite maendeyo na Gachagua azeno ko matete ya na yu atongo imanga leko esu matongo ni majority Senate majority leader mutongo ala inge mbunge ni ya Senate senator wa county ya Kericho Aaron Cheriot nemeo mutula muteka Gachagua meaza Gachagua aenda kwani kana aende na kuete wane ku na akona siasa sio kabila elembetani esu ya Rift Valley kana mbaye nesu ya Kalenjin langu ya nyanya na niyo konia mauvomio konia muvya wa polisi pamoja ula wa mutongwe sio makwani maenende ODPP muvya wa polisi unguo tongwe wake Douglas Kanja ula niwe Inspector General wetula muti obisi wa ORPP nondo wa kilame watata kuselesia makwani alame okonia uneni utemu sio kana hate speech maoneni matonya kuete ithoko na yo ODPP yasia file ila sieta waini polisi imwesi ithano kusi wakuyana wakusikata amwe ma ateti na ndola methama ikunanwa na kunena ndeto ironya kwothothea ithoko ithangu kana mavosme ithangu ni anyanya ithangu ya kenda ni mauvomio kwenye Murkomen vala ukuyikwiyo umilembe wa mbunge ya Senate na ukule makuli yoloa maofisa wa polisi kutumia vina mwingi kumbo cha enende kabindane kambo mbadonsi ya kiuteti na vala tuonete maofisa wa polisi maikonaniwa na ikuo pamoja enende kuumia mbadonsi ya kiuteti na Murkomen no wete kana mobya wa polisi no twaisie mabundi somea mwana kwikithane masomethia maofisa ma polisi nziasie mwanya cia kwikithia muwo kana ondo meothenekia ithoko evindani ya bombano cia ki oteti kana maandamano ithangu ya kenda ya The Standard na indi vau nebo fika muthia wa ukunikili witu wa mathangu kioko ni cha umundi ni Erastus Kithuku wa Nzomo na indi otondo ne kwa thite kana kilungu cha moka nikiendeye na netwailite kana tufanie kwithwa na MCA wa ward ya Ekalakala Ekatine ni kuya Masinga county ya Masako na oingine omanini wa speaker mbunge na county ya Masako Mheshimiwa Stephen Nzue Mwande tuenanise yolwa maondo meo kwenye wathukumi county ya Masako na muno state of the county address kana uneni wa governor wa Binyandeti ku iyo ndene wa mbunge isu ya county ya Masako kwa isu na inge mbingange yolwa wathukumi county ya Masako na maondo ma siasa netwela tuenena na Steve kabindani kateka asa ndukathi vasa ni Erastus Kithuku wa Nzomo nsiokethete